Omwaka gw'2010 abantu ku rugo mu makiga na 36 bakabingwa hitaka lya hekitaya 86 omu kyaro kya Manduwiga omugombora ya Kyangwari omu district ya Kikuube kandi aba batwire nibahungungwa okusiha hati President Museveni abagarurire omu itaka lyabo. Itaka eri rikaba ryanguse ranchers ya Minister Murori Mukasa n'abatahibe abarimu Mugenzi John Bahemuka hamwe na James Byegarazo. Mazire kuhwa government katusasurire cyapa na nebindi bije niko Manduwiga tusobere kuba itubane uwo muga ujecerwa ubatuheire nkakikube amurani tumusime no mwebembezi murungi owamazima kandi atuyambireho kureba ngo itaka ryetu ryamaze kushashurirwa tiryatwarwa abandi bantu. Abatura bakirukanjira mu kote okusiyo President Yoweri Museveni yaragire ekitongore cy'ebyitaka okugura cyapa ahari bakamabanguse ranchers nuko abatura kuryegaruza. Twikere mu gihe kicweka tuguzira itaka tushashwire sente zitu abantu barije baratwokeza amaju baratubona boneza abasheje bitu barabasiba cyonka ndasima ruhanga abwe kiro cyerizoba buzima bakatubona bonesa munonga kandi munonga abana bitu babona ito bakazi twatwayikira nakutana hakweshereka tucyurira nko muntu yayija tumanya ngo nababija kora ki kutukwata. Mama 7 habwo kuba obusinguzi butwiriho erizoba nantaramanya ngo buzaba. Francis Kazini ori omunyeshero w'abahanguzi ashaba abatura obutageza kutahira ekibera cya Bugoma kandi ngo barinde byo buhangu. Buri muntu hano namuho bushoborozi abo musirikali wa mutahiwe bareba ko wareba reporting abembeze baro nyongera kusima honorable katugamba uti ecyapa cya musheranchazi mazire kuvuga na minister nituza kucishazamu Gasha Kwambrozi noga bakatoto.